Craobh Iomána Mionúr na Mún bhí deise Corcaigh agus Limneach áit a bhaint amach sa chlé canis. Ag frachar na bútóirí bhí Tiberdáin, mí hála tristáin a hamon trátrachta. Díos Machdúgus, hís fún ag deire fad na talún. Beidir go deise go deire go bhar lá páirtin is Stephen McHugh ó bhaile nua seantra. Me fiachan sé in orda i third face score. Bhí sé féhrú an countson ag tastal. Sorry ar tan son ag Stephen McHugh. Again, Calísh Darren Ray Torgus Jack Roach in ish. Teach tríd an lár le Dehannas agus le lús agus an pastí Ryan Foley. Seansaigh Foley Welsh in Coimert I bhd níos fearan son ag Limneach Coolín idir na fórn an sa. Cúrgéis amach Eamon O'Sullivan. Arna Sharish agus John O'Riordan ag Carú. Inis Rúthar a dhéanamh go siút. Come on Ord. O'Riordan fósadal. Carrick Tastail. Léon takeíocht ag Limneach agus well ar an tarnadis in Sidra Pucasút. Seachung a gcónaí. John O'Riordan. Deisir Coolín. Oh, sá rubber an son ag Limneach. Lanche agus Lanche leis. Bhí an slitter caiilte níor takeíocht ar yeisna ar clé. Scoring Tastail ó Corcaigh smacht go deasan son ag Sam Ring. Ó Harrick Tuachal. Oh, go cliste tríd an son tí Ryan Cagney. Deise Cagney. Scoring Tastail ó Corcaigh agus táise sin smachtathe. Spás a láiristí an son ag Xavier Nelligan agus Limneach. Beidir go bhfuil deise is ar cool. Nelligan fósadal. Nelligan stop it. Níl. Imeisneach sa líntán díreach a bhí sé ráide gom. Má hagan cool beise cinúnach. Tá sé sin cinúnach. Ríist. Láidir ar fud na park an Council Ibrahim Achtatí Dermot Crow. And then score fósta third fake cool. Sinna é. De bhisneach ag Dermot Crow agus de gáníocht beidir an son third fake.